Kanti njengoba wazi phela lomkelenezo uyibika lokuqala kwengqayizivele yohlelo lwakho Ekhaya Jikelele sikuphathele konke ongakulindela wena mhlahlo wesimo sezulu icala lokubulawa kaSenzomeyiwa kanti ke kweyithinta ukubuswa kwezwe sisobeke si nokhulumela iEFF usinawo Thambo ama trends ngembukela galo wena nje hlalala unganyakaze sisonke sisonke lingatsho ke mbukele lokwitsho selusazi ukuba kumele bezindlebe ungaphoswanto kaloku bathi walala wasala wavuka waqhamla ngalentsasa ke yangolwesibini indaba zibethwa ngenduku kusukela kwesematheni kwezopolitiko ezemidlalo imo yezulu dibala ntoni na ayike sekunjalo ke sinichola siniphathela indaba ngobunjalo bazo kwaye oko ke sikwenza singenamkhinqi njengokuba sisoloko sizama uqinisekisa ukuba sivundlisa isizwe yolonde ke uzawusiva sisithi vuka sizwe Jimlo ke unonkanyezi kalubisi uMadlongothi Mazipha dithetha kaloku ngenkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye masichaye iqhume yanamhlanje Owayesakuba ngusodolophu we-DA uGqirha Mphomphalatsi uye warhoxa njengoceba kwibhunga lesixeko saseGauteng Bazosathelwa inyathelo ezinqala abazali beingane ezisheza ngqonqa emjondolo yase-Itirile ngePitoli kusolakala ukuthi labazali bashiye lezi ingane zodwa baya endaweni yokucima ukoma Sanibonani babukeli, I go by the name Kelo. Ngicela ngichubeke nibheke Ekhaya Jikelele as they bring you sports, entertainment and news from Monday to Friday. Sibonge, danko. Wasolile njengekhansela le-DA emkhandluni idolobha waseGoli owabe yimeya kuleli dolobha udokotela Mphomphalatsi. Udokotela uPhalatsi umemezele ukuthi ushiya kwezombusazwe ubuyele emsebenzini wakhe wokwelapha iziguli njengodokotela. Udokotela Mphomphalatsi waba ngumuntu wokuqala wesifazane ukhethwa njengemeya yaseGoli emva kokhetho lohulumeni beindawo lukanyaka u2021 wangena ke ngombimbi lwamaqembu abusa ngokubambisana okhona kuwo iAction SA, iEFF+ noma ke iFF+, iIFP kanye nePatriotic Alliance. Kanti ke usanda kususwa kulesi sikhundla ngomasingana wanonyaka. Estatementeni ke sokwesula kwakhe uPhalatsi uthe wamisa umsebenzi wakhe njengodokotela emzameni phela ukuletha uguquko emphakathini. Manje ke ukholwa ukuthi sasifikile isikhathi sokubuyelaekusebenzeleni umphakathi njengomelaphi. Okhulumela iDA uDevon Steenkamp uqinisekisile ke ukuthi bayitholile incwadi yokwesula kukaPhalatsi. Inkundla ephakamileyo iza kube imamela izicelo zombutho abagqatsa abazimeleyo woMzantsi Afrika kunye ne-One SA movement namhlanje. Umthetho ke wonyulo uza kuvumela abagqatsa abazimeleyo ukuba bangenelele unyulo lukazwelonke nolwephondo. Ukunqoba kwenhlangano iNew Nation Movement enkantolo yomthethosisekelo kuphendle indlela yohlelo olusha lokhetho ezovumela abantu abayimele nje bangenele ukhetho. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. Naphezu kwaleli gxathe linqophamlando ofaka isicelo oqala iIndependent Candidates Association of South Africa ayikuzwisisi kahle ukuthi oyimele uphoqeleke ukuba athola amavoti amaningi kuneqembu lezombusazwe uzazothola isikhundla eshamthetho sikazwelonke lenhlangano inezathe eziningi zokuphonsela lokhu inselele. They do the seat allocations. As we know, there's 400 members of National Parliament. So what has happened is when they do the seat allocations, what we call the quota, in the past and currently, political parties to qualify only need 43,000 votes to get a seat in Parliament. The bill is written, and now the Act is written, so that for independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double that of political parties. Nofaka isicelo wesibili okuyinhlangano i-One SA movement ikhala ngento efanayo. Kusenjalo iRivone Circle yamukelwe njengozolekelela inkantolo ekuphumeni nesinqumo.
The signature requirement on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. Lolu daba kulindeleke ukuthi liqhubeke kusasa ngeleshumi ihora ekseni. Usihlala wekomidi lomphakathi elibhekele ukulwisana nobugebengu eLodium usephakamise ukuthi kuzofanele bathathelwe inyathelo eziqinile abazali beingane ezishe zangqonqa emjondolo yase-Itirileng ePitoli. Umbukeli kusolakala ukuthi lezi ingane ezisihlanu zishe emjondolo beyishiwe zodwa ebusuku bangomgqibelo ngesikhathi onina bazo beye esportini. Bekuyisimo esidabukisayo lapha ngesikhathi amalungu emndeni yeingane ezinhlanu ezishe zaba ngumlotha ebuthene endaweni yesehlakalo. Kusolakala ukuthi abazali bazo bayishiye zodwa ngesikhathi beya endaweni yokucima ukoma. Amalungu emndeni akhungathekile namanje. Gafushane uthi uzizwa enecala kwayena ngokushana kweingane zakhe. Uthi bahambe bethi bavakashela udade wabo nakhona baze babuya ekseni sebemtshela ukuthi ingane zishe nendlu. Akakwazanga nokuhlonza izingane zakhe uma ifika endaweni yesehlakalo. Omama bezingane sebegciniwe esitokisini samaphoyisa nokulindeleke ukuthi babekwe amacala obudedengu. Ikomiti lendawo le-CPF lifuna ukuthi bagwetshe kanzima inkantolo. I made it my mandate with my team to engage with our local SAPS in terms of not just negligence, but in terms of converting this charge as culpable homicide. How do you leave your kids unattended, lock them up, and go to the Shebeen for a night of partying? Owengamele ezokuhlaliswa kwabantu eGauteng uhambele kule ndawo ekseni namhlanje. We have established that there are people who are renting shacks here. So what it means is that many people who are staying here are not necessarily the owners of the shacks. Luyaqhubeka uphenyo ngembangela okuyiyona eqale umlilo. Okwamanje kusasolwa ukuthi ngenzeka ukuthi kube izintambo zikagesi ongaxhunyiwe ngendlela efanele. Abazali ababili beingane ishonile kulindeleke ukuthi bavele kafushane enkantolo maduzane. Uthokozani Mhlongo obanjelwe ukubulala amaxhegwazana amabini eMgababa kumazantsi eTheku usilaqazile isicelo sebail kwaye usagciniwe elivalelweni. Uthokozani Mhlongo obengunogada inkulisa laba ekusebenza khona labo kuthiwa ubabulele. Inkulisa le ekankosikazi Monica Xulu obeneminyaka engu70 owabulawa kabuhlungu. Umhlongo waboshwa nje emva kweinsukwane kucinga ugogo Xulu nonkosikazi Zanele Mbuso obeneminyaka engu62. Azikaveli kahle izathu eholele kulesi senzo. Evele enkantolo Umhlongo ulaxaze isicelo sakhe sebail ngaphandle kokusho izathu. Umphakathi waseMgababa nemndeni ethintekayo basenemibuzo engakaphenduleki. Sifuna ukwazi ukuthi ngabe yini labefuna Umhlongo nanokuthi yini abe inhloso yakhe abeyifuna. Ngaphandle enkantolo yaseMbumbulu imphakathi biphume ngobuningi bayo ifuna ubulungiswa. Sishaqaleke kakhulu ngendlela ekwenzaka ngayo emphakathini wethu waseMgababa. Silimele ngendlela eyisihluku. Siyathemba ukuthi siyacela futhi inkantolo kezimpela namaphoyisa aphenyisise ukujula kwayo leli cala ukuthi bekuyini edala ukuthi kuze kulahleke umphefumulo. Siwumphakathi sophuma ngobuningi bethu. Leli cala lihlehlele ngasekupheleni kamandulo. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eMbumbulu eningizimu yeTheku. Ukagiso Tifo intombi yomsola wesithathu umthobisi Mncube ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi utshela inkantolo ukuthi wayengazi lutho ngesibhamu kusolakala ukuthi satholwa endlini kaMncube. Lesi sibhamu ke sihlobene nesigameko sokubulala kweyamene namatekisi okwenzeke Alexandra eGoli. Umncube wakhe xabezwa iminyaka engu35 ke ebhadlejele ngaleli icala. Enkantolo ephakeme yasePitoli izwe ukuthi uKagiso Tifo owabe eyintombi yomsolwa wesithathu umthobisi Mncube bahlalisana besanda kuhlangana ngoMasingana ka2015. Umncube ke wabe sekhalelwa ngamasongo kaSigonyela emva kwamasonto ambadlwana nje behlala ndawonye. Just before we got to the gate, then appeared a red vehicle that was driving at a high speed, and that was the police vehicle. And they came and suddenly brake to where we were, and also quickly alighted that vehicle. And they were carrying firearms with them.
uTifo uphinde walandisa ngosuku lokuboshwa kukaMncube ngoNhlolanja ka2015 emva kokuthi abakwaSidlodlo bethole isibhamu endlini yakhe. Abeke kulapho ke sekukhuluma ke omnye wamaphoyisa ukuthi yena uthola isibhamu phezu kwe wardrobe. Yes. Wase ke omnye wabo ke ucela ke lo wesimame uphoyisa leli lesimame ukuthi makaye lapha nemotweni alethe ke lama plastikana lawa bamba ingxenye zobufakazi. uTifo kanye nomnikazi wendawo okwaqashe kuyo uMncube uChipane Khapulo bamile kwelokuthi wayenemiyeko ekhanda nokuyingcazelo efananseni neshiwo abanye ofakazi ababekhona endlini ngesikhathi kudutshulwa umeyiwa. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Kepha ke ummeli kaMncube ubuze uKhapulo ukuthi wake wahlangana yini noMncube ngaphambi kokuthi ezoqasha kwakhe. I only met him on 16 January 2015. Leli cala liyaqhubeka kusasa. Umdlali weqakamba womzantsi Afrika uKagiso Rabada utyala izakhono eluntwini kwakhona manje ke uphehlelele isikolo salomdlalo ngokubambisana neqela lakhe lasekhaya iLions. Injongo yayo ke ukunceda isizukulwane esilandelayo sabadlali beqakamba ngoqeqesho olukhethekileyo kunye nenkxaso. South Africa has had a rich vein of history when it comes to fast bowling, and for myself it's obviously a passion of mine and something that I've got to live, and it's a bit of giving back and setting it up for doing my part to set it up for the next generation. There's many aspects to it, especially when you reach professional level. It's mental, there's a nutritional level towards it, and then sports and conditioning, and medical. Njengoba sayibheke emaphethelweni inyanga kaNcwaba ehlonzwa njengokuqhakambisa amagalela besifazane eNingizimu Afrika, izakhamuzi ezakhele ilokishi lakwaMashu eThekwini seyiqale uhlelo olukhuthaza ukuyivocavoca kwabesifazane ngenhloso phela yokuthi ke bayigcine bephila kahle ngokwemizimba yabo. Abesifazane ke abakade beyingxenye yeKasi experience bakhuthazena labo abangajwayeli ukuyivocavoca ngokuthi cha abakujwayele lokhu baqaphele nje nendlela abadla ngayo. Yini lo kwendako ukwendelani neadvice yakho? Amantombazana asiyeke o abayeke ukugrowa kuze kuse umuntu agijimele uyodla ipapa irice. Let's stick to healthy stuff and uzama ukujima. Yazi abanye bazothi ayas afford ukujima, kuyabiza uyojima, uye esikolweni uye emsebenzini 30 minutes ewalk. Be health kubalekile ukuthi umuntu ejime. Kubalekile ukuthi sivocavoce ngaso sonke isikhathi ngoba mawuvocavoca kahle unakekele umzimba wakho. Kubalekile ukuthi unakekele umzimba wakho, unakekele nje i-health yakho kahle kahle ibaleka ngendlela kumele ubeke yona kuqala. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha kwinkqubo ye-Ekhaya Jikelele apha ku-DTT. EFF ke iwakhuphile kwizikhundla zawo onke amagosa ayo athe asilele ekuzameni ibhasi kwingingqi zawo kuya ke kumsitho wokubhiyozela iminyaka elishumi lombutho wasekwa nobubanjelwe phaa kwibala lase-FNB Stadium kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukuthetha banzi ke lo mba siye sakrweca umhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Ntsikelelo Breakfast. Prof masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya Jikelele sibambe ngazo zozibini ngokuba wenze idinga nathi ngalentseni. Ngizibusele kwemsakazi nakubaphulaphula.
Mnumzana uBreakfast ingaba mhlambe usibona njani isigqibo sombutho we-EFF ukuba sigxotha amagosa amalunga namakhulu 210 ngenxa yokusilela kwawo kulungiselela izithuthi zokuthatha abalandeli ukuya kulomsitho apho babebhiyozela khona iminyaka 10 wasekwayo lombutho? Kukho indlela ezimbini zokujonga lo mba. Owokuqala ukuthi bangaba i-EFF ifuna uba umzekelo kubantu baseMzantsi Afrika ngoba idla ngogxeka umbutho olawulayo, so iseta istandard esi-high ngoba kaloku ayikwazi ukuthetha ngosilela kukarhulumente kodwa nayo amalungu ayo awakwazi usiphatha kakuhle ngoba la malungu axelelwe in advance uba bafuneke benze into ethile ba-arrange buses for umnyhadala we-EFF awakwazi uyenza loo nto leyo. So and also EFF ingathi ngesilungu militaristic inendlela yomkhosi yokwenza izinto and enye into ezikwagwisa ngayo i-discipline which is the party discipline, but enye indlela yoyijonga kwelinye icala lena ukuthi baba ezigqibo ngubani osithathileyo sithathwe ngamalungu amaninzi e-EFF ingaba sisigqibo esithe gqini ngenxa yengxoxo esikhoyo okanye sisigqibo sibe umuntu eyi-1 okanye ngabantu abambalwa ngoba bakhona abantu abangaxolanga besi sigqibo nabanye abantu abafuni bangaba umnzo nomalema bakaphume esihlalweni njengoba wayesitshile uba kukho abantu abaye kuFloyd bacela bangaba bakangene as umongameli we-EFF because baxola ngayindlela umnzo nomalema aziphatha ngayo. So indlela zimbili indlela soyijonga but mhlawumbe omnye umbuzo uzawuthi bangaba ingaba lento izawuba nefuthe na kwindlela abantu abazovota ngayo. Kunzima ke ukutsho because basibona bangaba aba bantu bagxothweyo ingaba bazuya kwinkundla zamatyala na uyojonga bangaba bagxothwe indlela right na okanye sibone uba abanye abantu bazolandela baphume na, then singakwazi ke ngoku ujonga bangaba ngaba izawuchaphazela indlela ezawuqhuba ngayo i-EFF. Usathi into yokubana akuqondakala uba mhlawumbe esisigqibo singathi mhlawumbe sithatyathwe ngumuntu omnye okanye it was a collective decision. Ungathi mhlawumbe libaleke kangakanani inyathelo ngokwenguqu zangaphakathi ze-EFF kunye mhlawumbe nesicwangciso sezopolitiko ngokubanzi? Ayiqhelekanga ebona mfazi nakuphi na umbutho nasemsebenzini naphina indlela abantu abaziphatha ngayo ibalekile lokuthiwa i-discipline ngoba nakweliphina iqumrha nombutho if abantu baziphathe kakuhle akho nto ilungileyo izakwenzeka. So umba we-discipline umba obalekile but le discipline omnye uzawuthi ingathi hashi le yabona because uyabakhupha ngoku kwezikhundla. I understand uba ukhona umehluko between uqeshwa nofakwa kwisikhundla sezopolitiki but uqeshiwe kaloku you go through i-process ye-interviews but aba bantu banezinye financial commitments yabona, so indlela obakhupha ngayo funeka nopolice yabona ayiqhelekanga kodwa le uba ukhutshwe umuntu ngenxa bayifelishe u-arranger i-buses yabona yenziwa kube imibuzo bangaba hayi kodwa ingathi ihash but ke it depends on umbutho but I know bangaba bakhona abantu abangaxolanga kodwa bekise isigqibo. Because umuntu uyazibuza into okubana inoba yintoni ede yamotivate njengosisho into okubana mhlambe ewe zibakhona impazamo eziye zenziwe ngamagosa ngokuhluka kwawo kodwa kude kube kanti bayagxothwa bafikelele njani kweso sigqibo. Ingaba wena mnumzana uBreakfast ungacacisa ngefuthe elinokuba khona lokugxothwa kwamagosa kwimeko ye-EFF kwisiseko sayo senkxaso i-support base nakwimeko mhlambe yezopolitiko ngokubanzi njengoko jonge kaloku unyulo kulonyaka ozayo? Ndiyayiqonda into yokubana uthe mhlambe awunokwazi ba ungayichaza lubala elona futhe elingabanaka xa kuziwa kwinto zonyulo. I think mina lo mba uza kwenza abanye amalungu mhlambe oyike mhlambe ke afuna ukwenza into elungileyo kodwa ke iyaqinisa ezi zinto zoba ngaba ingathi ezinye i-decisions ezithathwayo zihash and abantu mhlawumbe bazawubuza bangaba ingaba zi-decisions ezi-reflecta isininzi kumbutho okanye ikhona intando yesininzi kumbutho we-EFF kubani othatha ezigqibo because zikhona izigqibo ezingexolisiyo. Umzekelo
xa kujoyina abantu abaziwayo abantu kuthiwa zi-celebrities yabona bese kwajoyina utata I think ngu-Eugene Mthethwa we-Trompi kwajoyina nabanye unantika utata losuka kwi-ATM utata uJimimani okanye uMzwanele Manye and then kokhutshwa abantu eParliament ofakwa bona nabantu babuza ingaba ezi zigqibo sisukaphi bangithatha izigqibo so lento yezigqibo ezinkulu yenziwa kubuza imibuzo ngubani thatha ezigqibo I think iyafuna uku-address. Usekulomba wena mnumzana uBreakfast kukho ke nengxelo ezikhankanya ukuba amanye amagosa aye ajongana nemingeni ngenxa yokungahlawulwa kwemivuzo komasipala. Ingaba le miba yezezimali ibe nefuthe elinjani kwisigqibo seqela kunye namandla amagosa okwenza imisebenzi yawo? Sazi umba wemali ngumba obalulekileyo because abantu njengoba simtshilo xa uphangela ufumana umvuzo ngoba ngabe ufakwe iqela lakho uye uzikhomite kwimiba yezimali mhlawumbe uthenga imoto uthenga indlu nabantwana zonke so inoba ngaba uthatha imali nje kanye kustokhe imali yakho ayisoze ivise kamandi ngoba ngaba ukhomite kanye na kwistrato izaba xa fika abantu I understand ngoba ngabe ikhona imali ekhutshwayo encinci to umbutho officially liqhelekileyo nakwenye imibutho but to stop yonke salary yomuntu noko soze kuvise kamandi if une-financial commitments because abantu abakhulu mhlawumbe abanemindeni nabanye abantu abaxhumile kubo so ayisibavisa kamandi. Njengokuba usitsho umuntu uyazibuza into yokubana into ebumila bunje ingaba ichaza ntoni okanye ikhila ntoni ngolawulo lombutho kunye nobuchule bokukhokhela bonkekhweli gxebe ye-EFF. Ucinga uba mhlambe wena mnumzana Breakfast ukuba oku bayagxothwa ingaba mhlawumbe le ngxwabangxwaba ingaba isekelwe entweni? Ya le nto nditsho uba ngaba kuthiwa isekelwe kwinto yoziphatha which is discipline. Yes, umbutho one-discipline ngumbutho productive but you must make room for abantu benze impazamo and i-discipline xa uyisebenzisa kanye u-impose law sanction funeka ibe equal to loo nto yenziweyo. Yabona le mntu ke ungafumaniseka uba ngaba heyi le sanction ingathi ingwabalala noko umuntu yabona like into yoba ngabe umuntu angakwazi u-arrange ibhasi. I think umbuzo usamile uba ngabe ingaba iya-justify uba ngabe amakagxothwe. It's not like uthe imali kanye uthi yes kungaziphathi kakuhle but awunomnika i-second chance so zii-discussions funeka ibe nazo i-EFF le okanye izawuchaphazela indlela umbutho oziphatha ngayo. Ibuyela right back kule nto ubuyitsho wena Prof Breakfast yokuba mhlawumbe kukhona mhlawumbe ufumanisa into yokubana akuvananwa mhlawumbe sisigqibo size nomuntu omnye okanye bagqibe bebanintsi okanye intando yesininzi. Umuntu ke uyazibuza ngaba mhlawumbe kukhona ungavanani phakathi kwalombutho we-EFF. Kodwa ke sihlabele mgama wena Prof ingaba kukho naziphi na izinto ezifanayo okanye izifundo esinothi mhlawumbe siyazijonga kwesisiganeko ezifana ezibandakanya amanye amaqela ezopolitiko ezinothi mhlambe siyazifunda ngesisiganeko esenzekileyo eMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela? Yes, kukho lento kuthiwa democratic centralism, meaning that isigqibo esithathwe isininzi from amasebe funeke sibe binding. Iyafuna ujonga uba ngabe kuthini lento leyo ngeziphi weaknesses democratic centralism because i-EFF iyakholela kwento leyo i-thinking kanye yingcingane esuka from uLenin uVladimir Lenin so iyafuna ujonga uba ngaba ingaba isetyenziswa kakuhle na lento ye-democratic centralism ayisetyenziswa upheja which means ukhupha abanye abantu abangafunwayo kumbutho ngendlela erongo na but even nakwi-ANC ikhona lento ye democratic centralism nakwi-Communist Party I think nakwi-AZAPO nakwi-PNC but sometimes the way isetyenziswa ngayo ayisetyenziswa indlela e-right isetyenziswa abantu abangavaniyo nabantu abathile as if kusetyenziswa i-discipline.
Owona mbuzo wena mnumzana uBreakfast kukuba ingaba mhlawumbe esisigqibo sika mnumzana uMalima singabangela uqhekeko xa sijonga ke nakumanye nakubanye imibutho efana no IFP oCope njalo njalo. I think it's illegal to say that, but kodwa ke ingathi imibuzo iyagcina kodwa ngaba ikhona intando yesininzi na kwi-EFF okanye lesigqibo thethwa ngabantu abambalwa okanye ngomuntu. I think they're careful, but I cannot say by the project. But bakhona abantu abangaxolanga kodwa. Sixolise mbukeli ngokubhidana kwekomiti kuyabonakala into yokubana unjingalwazi Breakfast uye waqhawuka ngenxa ye network kodwa ke mbukeli singatsho sithi uye wasihlalutyela ngakumbi ngalomba we-EFF kodwa ngokumbukeli masithi qhwe evenkileni qiniseka ugqusha lazi ubukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlezi kanye nathi. Izakhamuzi ezakhele ilokishi imakhenkesi Stofile eEastern Cape ziphazamise ukusebenza kwedolobha lasemqanduli namhlanje ngesikhathi ibambe umbhikisho noma ke izolo mbukeli zikhathazekile ngokuhamba kancane kohlelo lokutha kwedingo ngqanga emphakathini phakathi kwezinye zezinto ezikhala ngazo isimo semigwaqo engagculisi kanye nenkinga yogesi. Bobu buqwayi bake obubuvusa umnyele kubahlali basemakhenkesi Stofile bathi bafulathelwe ngabasemagunyeni bakwathyola ngelithi kudala bethetha namagosa kahulumente wasemakhaya kunye nawesithili kodwa ingathi isimbono sabo asivakali. Aba bahlali bakwakhala nangokuhlala emnyameni iinyanga ezisixhenxe bengenambane. Ipali yombane eyatha ngoFebruary ayikalungiswa nangoku. Into abasixelela yona into bana le transformer iyasindwa because abantu basemakhenkesi batswebile bazoyireplace ke le transformer niyibonayo ngo March kwangala February ithe ingagqibanga neveke eziyi2 yaqhushumba le transformer since March up until uzotshona namhlanje nje basinikile ndawo kumnyama kule lokishi. Amagosa kahulumente afikile ukuya kuthetha nabahlali athembisa ngokuzisela iso izikhalazo zabo. We will be having a campaign to go higher kwi community enzelwa senze inspection apho kukho illegal connections. I-focus yethu is here in Umqanduli, including imakhenkesi. We have about 5 projects eziqhubayo as we speak, big projects eziqhubayo. Abahlali bafunge bamuncintupha besithi bazawuqhubeka beqhankqalaza de kuphendulwe izikhalazo zabo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMqanduli. Amaphoyisa ase-Western Cape athi abhekana ngqo nodlame embonini yamatekisi kulesi sifundazwe. Lokho kulandela ukuvela enkantolo kwabasolwa ababili. Umsolwa uSihle Sikuhana ubhekene necala lokubulala kanye namanye amathathu okuzama ukubulala. Uphinde abhekane namanye futhi amacala amathathu okubulala enkantolo yeMantshika Elitsha. Amaphoyisa athi kuboshwa besilisa ababili. Uphike liphenya amacala abhekene nemboni yamatekisi. uSihle Sikuhana ubhekene necala lokuphatha isibhamu kanye nesihlamvu okungekho emthethweni. Uphinda abhekene necala lokubulala kanye namanye amathathu okuzama ukubulala. Task team did so well in the past 2 weeks because there is also an accused that was killed in Woolsley.
He was wanted for 4 murders that were committed in the taxi industry, one in Citrus and the other one in Ceres. He was also arrested after having killed the father and the son. The son was 10 years old. So he was also supposed to appear, but we are going to charge him. Umsolo wesibili uLinda Soyeza naye uthwese icala lokuba nesibhamu kanye nesihlamvu ongekho emthethweni. Amaphoyisa athi kukhona omunye umsolo boshwe KwaZulu-Natal kanti kulindele ukuthi avele enkantolo eWestern Cape. He's going to appear also in the Western Cape. Today he's appearing in KZN. He had killed the chairperson of a taxi association sometime in January last year, that is 2022. So we are going to bring him this side as soon as he's finished with the processes that side of appearance. Kusenjalo iyaqhubeka imbizo malunga nodlame lwamatekisi oluqhubeka eKapa muva nje. I-Action SA izohoxisa isiphakamiso sayo sevotile okungabethembi ubuholi bemeya seGoli uKabelo Gwamanda oyilungu leqembu iAl Jama. Mbukeleke bekulindeleke ukuthi umkhandlu waseGoli ulalele impikiswano malungana nalesi siphakamiso kulona ke leli sonto. Amaqembu abusa ngokubambisana kulomkhandlu ehlulekile ke ukunxenxa iDA ukuba phela yeseke lesi siphakamiso. Kunalokho uyaqoka ukwenza isiphakamiso sokuba uhlakazwe nje wonke umkhandlu waseGoli. Ukwenaba ke kabanzi ngalolu daba sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uKhanyi Magubane. Khanyi sikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabingelela lonke nababukeli ekhaya. Njengoba nje kulokhu kunechungechunge lweziphakamiso zevoti lokungabethemba ubuholi beyimeya eGoli. Engabe Khanyi lokhu kusho ukuthini ngesimo nje saleli idolobha kanye nohulumeni ke nohulumeni ababusa ngokubambisana? Ngiyabonga lokhu kusho ukuthi la eCity of Joburg asikakayitholi lento esibiza njengestability. Uma nje singabheka onyakeni odlulile mhlawumbe singabala amameya awu3 noma ayi4 esefikile angena kuso sona lesihlalo bakhishwa futhi ngenxa yokuphakamiswa ngokungabathembi ukuthi bazokwazi ukuhola kahle. Siyazi ukuthi abantu abafana njengaboMpho Phalathi oqeda ukushiya isikhundla sakhe sokucouncilor naye usevela kuso sona lesimo na uKabelo Gwamanda naye usithola akulesimo kanye nalo ebekade eze ngaphambilini uThapelo naye uvela kuAljaman naye wakhishwa esikhundleni. Esikubonayo lana ukuthi amaqembu wepolitiki awakafinyeleli endaweni la abangakwazi ukuthi kuvunyelwane kanye mhlawumbe kusayindiwe lokho kusayinwayo mhlawumbe kucontract kuqhubeke njengendlela kuvunyelwenwe ngayo. Into esiyibonayo lana ukuthi kuyaxwebhana abanye bahlangana eceleni sekuvunyelwene bakhishwe kuleso sivumelwano. Kunengqushu nje eziningi ukubhlungu ke ukuthi izakhamuzi zase City of Joburg esichaphazeleka kakhulu ngoba imeya nemeya uma ifika izoqala izinto zazo kabusha. Into engiyibonayo ukuthi sithatha 10 steps forward mase siyabuya futhi sithatha 20 steps back. Asinayo kahle inqubela phambili. Khanyi mhlawumbe ungasho yini ukuthi isizathu mhlawumbe sokuthi kulokho kushintshashintshwa imeya kufakwa amavoti okungabethemba ubuholi mhlawumbe kuyindlela yokufuna izikhundla kulamaqembu abusa ngokubambisana? Amaqembu abusa ngokubambisana yona into enkulu ababhekene nayo ngoba uma sibheka ukuthi lamaqembu la abambisene angakanani ngobukhulu, amanye mancane amanye makhulu amaqembu. Manje okusuke kwenzeke ukuthi lamaqembu amakhulu afana njengo-DA o-ANC no-EFF uma sekubanjiswana sekuhlulelwana izikhundla baye bafune lezi ezikhulu bese kuthi laba abavela emaqembini amancane mhlawumbe kuzoba o-MEC mhlawumbe kube o-MMC bathole le zikhundlwana ezincane. Manje siyabona ukuthi iAljama ayivumi lokho, iyasho ukuthi nanoma siyiqembu elincane kodwa ubumeya buzovela kuthina nina abanye bamanye amaqembu ningabamba ezinye izikhundla. Siyazi ukuthi iDA iyalile ukuthi ihlangane neAction SA kuso sona lesiphakamiso ebekufanele ukuthi sixoxe kulo lona lelisonto ngoba ibifuna ukuthi umkhandlu wonke uchithwe ngoba imisele ukuthi isakholelwa iDA ekutheni yona ingaphatha isikhundla sokuba imeya yodwa, ayibadingi laba abanye, ayisidingi icoalition. Manje inkinga ilapho.
Wakhanyi manje uma ngabe ena mhlawumpe imeya njengoba iphuma kwi-Aljama i-Aljama yona ihlomula ngani ngokuthi oyimeya uphuma eqembini labo ngifuna ukunderstand ukuthi kungani belwela ukuthi isikhundla sobumeya siphathwe umuntu ophuma eqembini lakhe bona njengeqembu bahlomula ngani kuleso sinqumo into evamise ukwenzeka kule ivumelwane zama coalition ukuthi kuke kubhekwe ukuthi ubani ngesingisi mhlambe esimbiza nge-compromised noma nge-neutral candidate i-candidate ezimele partner indawo kuye kukhethwe iqembu elincane ukuthi kungazoba nobunqushunqushu ngesikhathini esiningi uyabona kuma coalition abavamile ukubeka imeya yeqembu elikhulu bavame ukubeka iqembu lemeya liqembu elincane ngoba bayazi ukuthi uma kungafakwa imeya evela eqembini elikhulu bazosebenzisa lelo thuba lokuthi bakhiphe laba abanye abalingani babo ngoba sebezoba namandla wokuqoka nokuthi babeke abanye abantu abavele emaqembini wabo abangaphandle babalethe ngaphakathi lokho okusho ukuthi bazokhula bande ngamandla buze kugcine icindezeleka laba abancane manje ke khetha ukuthi ngcono imeya kuvele kulaba abancane ngoba they pose a lesser threat ukuthi bangenza a take over ngoba angeke kube ukuthi sesingenile bafewethu abawu-20 abawu-30 abawu-100 bangeza bazongena kuyokuthiwa ngesingisi ukuthi i-compromise candidate yingakho ivela ephathini encane hayi ukuthi yona ilethani ayilethi lutho uma singabhekisisa kahle ngoba bancane basazama ukukhula basakhasa akukho kuningi abakulethe etafuleni into nje abayenzayo ukusiza lamaqembu amakhulu ukuthi kungabi iwona athathe ikhundla hayi wazi wayichaza kamnandi ke leyo ndaba Khanyi manje njengoba iDA nje ke ingazange ikweseke ukukhishwa kwemeya uGwamanda kepha ke iyona futhi ehamba phambili phela ekuthena amaqembu aphikisayo abuse ngokubambisana emva kokhetho kelwa ngonyaka ozayo engabe konke lokho kusho ukuthini ke malungana nokuthi siphumelele lesi sivumelano sokubambisana kwalamaqembu emva kokhetho likazwelonke ngonyaka ozayo uma singakhumbula emasontweni amabili adlulile kuye kwaba ne-multi-party coalition agreement la kuye kwaba namaqembu ayisikhombisa avumelene ngicabanga ukuthi bebehlangene eCampton Park into engiyibonayo lapha ukuthi okukhulu abakufunayo ukuthi bavimbe i-ANC ne-EFF ukuthi ingangeni embusweni ekhethweni olulandelayo onyakeni ozayo kodwa akuzange kukhulunywe ngamanye amaqembu ngoba lana inkinga i-Patriotic Alliance ne-DA iyona kahle kahle elwayo manje i-DA ithi yona angeke ingene esivumeleni esihamba ne-Patriotic Alliance manje uGayton McKenzie yena usekhulumile ne-DA wathi mina ngizimisele ukuthi ngiphume esivumelweni ne-ANC uma nina ningathembeka kuthina manje i-DA ithi cha i-Patriotic Alliance ayithembi angeke uma i-action ihamba ne-Patriotic Alliance abakhohlwa angeke bona bangene kuleso sivumelwane engibona ngathi ama-political party kuzofuneka ukuthi bayicabangisise indaba yama-ego yokuyithemba yokuyikhukhumeza kakhulu ngoba ekupheleni noma ekugcineni bayadingana nayo i-ANC yawadinga lamaqembu amancane ne-DA kanye ne-EFF kuzofuneka ukuthi bayifundise ukuyithoba ngoba yona inkinga enkulu umuntu uza ngaleso leso sikhukhumezo sokuthi ngi-DA ngi-ANC ngi-EFF kanti nalawo amaqembu amancane nawo anababalandeli futhi ayabasiza I-Action SA ke isola uGwamanda ngokuba ingxenye yokukhwabanisa imali yomshwalense wokungcwaba engabe lokho kusho ukuthini malungana nobuqotho babaholi abakhethwayo emphakathini nje i-integrity kusho ukuthi kuzofuneka ukuthi kubhekisiswe kabanzi ukuthi abantu esibakhethayo yebo sibakhetha ngenxa yama-coalition nani kodwa kuzafuneka ukuthi singakhohlwa ukuthi integrity kanye nobuholi obuthembekayo akufuneke ukuthi kukhohlwe lokho ukuthi umuntu ungene ngenxa yama-coalition noma ungene ngenxa yokuthi aphushwa ama-comrades wakhe phambili akusho ukuthi nanoma ubani angakwazi ukuthatha leso sikhundla okuyiyona inkinga esiyibonayo enkulu ukuthi istandard noma i-caliber yabantu esibazi njengamameya isiyehlile sizobheka amameya ngaphambili
phambilini bekufuneka ukuthi kube umuntu one-masters, kube umuntu ofundile, kube umuntu one-experience ekuholeni phakathi kuhulumeni. Ama-criteria ebephezulu kakhulu, yingakho nje bekungasiwo yena nanoma ubani umuntu okwazi ukuthatha leso sikhundla. Manje kuye sekube yinkinga-ke manje uma abantu sebangasangeni ngenxa ye-profile ukuthi uwena umuntu esingathi you are the best for isikhundla, sikufakwa nanoma ubani ekubona ngathi uzosiza lokho esikufunayo ukuthi sikuthole, uzokusiza ukuthi sikwazi ukuthi sisondele emandleni, because isikhundla sisho i-access to power. Manje abantu iyona into abayifunayo ngoba i-access to power is access to imali. So kuye kube nenkinga manje uma sesibona izinga labantu abangena kuzo zona lezo ikhundla liphansi kakhulu. I-DA ke wekhanye njengoba nje ihlongoza ukuthi ke kuhlakaza umkhandlu waseGoli iqalwe phansi kuvotwe kabusha. Engabe konke lokho kungaba namthelela muni? Kuzobe kuyelinye ilanga nje eCity of Johannesburg, kuzobe kungasiyinto entsha. Siyazi ukuthi iCity of Johannesburg ayisenayo istability esiningi, iphathi nephathi iyazenzela lokho ecabanga ukuthi ingakwenza ukuthi ikwazi ukuthola iCity of Johannesburg phansi kwayo. Manje ke ukuhlakazwa komkhandlu bekuzosebenzela iDA kakhulu, futhi bayakwazi lokho ngoba sebebhizi bayakhankasa, sebekhankasela lo nyaka ozayo, kodwa sebafuna ukuthi nanoma singakafika okhethweni kodwa bayathemba ukuthi sona isihlalo sikameya nanoma singakhuluma ngento ekuthiwa yi-majority, bayakholwa ukuthi iningi bangahle balithole uma umkhandlo ungahlikizwa ukhihlizwe uqalelwe phansi kuvote. Bayazithemba ukuthi bangakhankasa ngendlela ezokwenza ukuthi baphumelele ukuthi iDA kube yiyona futhi ephathayo eCity of Johannesburg. Njengaphambilini uHerman Mashaba eyimayor of Johannesburg, iDA yayibusa yodwa, yayingabusi ngesivumelwano secoalition. Yikona-ke abakufunayo futhi. Hayi cha khanye okusho ukuthi impela masakuthiwa kusazohlakazwa nemkhandlu kube nje hayi kuwo wonke lo mdwansiswana amaqembu ezombusazwe ohulumeni ababusa ngokubambisana, okusho ukuthi nje izakhamuzi ke zaseGoli zona awu kusekude ukuthi zibone ukuhlinzekwa ngeyidingo nqangi. Iyona-ke into ebuhlungu ngoba kuthiwe uma indlovu zilwa utshani ubona obucindezelekayo. Manje yithina ngolobo tshani siyithola sisebunzimeni. Siyazi ukuthi iy'nkinga ze-service delivery zihlala zikhona kumasipala nomasipala, kodwa iCity of Johannesburg ngaphambilini kwakungathi iyona ehamba phambili ngokuthi baletha ama-services kuzakhamuzi zase-City of Johannesburg. Manje uma sibona ukuthi umthelela yakhona ye-political instability isho ukuthini, kusho ukuthi okokuqala nje ukuphuma kwama-contracts kuyama. Siyazi ukuthi umasipala usebenza ngama-contract, kube khona abantu abakontrakayo ukuthi bakhathe utshani, abanye bakontrake ukuthi balungise ama-lights emgaqweni, abanye bakontrakwe ukuthi bavale ama-pothole, abanye bakontrakwe ukuthi benze into eziningi kupendwe kwenziweni. Manje uma ama-contract emile okusho ukuthi izakhamuzi zase-City of Johannesburg zizophila endaweni enotshani obude, ama-street lights awangasebenzi, udodo ongathathwa, kuye kwenze ukuthi ukuphila kwethu kube nzima. Lokho kwenza ukuthi abantu bangasafuni ukukhokha ama-rates and taxes ngoba abasaboni ukuthi yini le esiyikhokhelayo. Kube yinkinga futhi-ke uma umasipala ungakwazi ukuthola imali yama-rates nama-taxes nogesi namanzi ngoba baye bathi izakhamuzi azikhokhi, yingakho ama-services singawayisi kuwona. Sibonga kakhulu ke Khanye Magubane ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Yawu sicele nje sikunxenxe ukuthi uqhubeke bakhe sinokubamba ucingo lezi phela masikushayela ngoba hayi siyathanda indlela osifundisa ngayo kanye nolwazi lakho olunzulu. Sikufisele ke nosuku oluhle. Sibonga kakhulu ke mbukeli lo bekuKhanye Magubane ongumhlaziyi wezipolitiki besixoxisana naye ke mayelana nodaba lwalaphayana ke City of Johannesburg, njengoba sazi ke ukuthi kufakwa izicelo zokwenza ukungabethembi ubuholi ke bemeya uGwamanda lapha eGoli. So njengamanje ke mbukeli ake sishwize siyobheka ukuthi kumi kanjani lapha esimeni sezulu.